ya iberanga rero tufite umuntu bita Mr. Bya. Yes. Yakundu bimeze bite? Ebana ndaho meze neza maze iminsi nitegereza Champions League ku mugabane irushanwa ryo ry'amakipe yabaye aya mbere ku mugabane w'Uburayi irushanwa rigeze muri kimwe cya kabiri kirangiza mbese nababwira ngo twagezaho shitani yotera izuba cyangwa se aho umwana arira nyina ntiyumve ibigugu byatangiye kwisobanura ku munsi w'ejo bundi rero ku itariki 29 twabonye umukino wahuje ikipe yitwa Paris Saint-Germain ndetse na Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza mbibutse neza ko ikipe yitwa Paris Saint-Germain yari yasuye Arsenal i Emirates Stadium stade rwose Arsenal nakubwira ngo igiriraho umwaka w'umugage kuko nta gikombe nari nabona yahatwariye ni ikipe yitwa Arsenal yabuze ikintu cyitwa mentalite cyangwa se spirit kumva ko ari abatsinzi cyangwa se ari abatwazi ba Champions League benshi barimo barashakira ikibazo hirya bibaza bati byagenze gute kugira ngo Arsenal itsindwe na Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ntabwo igira Champions League ndetse na Arsenal ntabwo igira Champions League ariko tubibutse neza ko akakanya Paris Saint-Germain irimo iratozwa n'umutoza watwaye Champions League ubwe ukomeye ku giti cye kurusha ikipe atoza. Paris Saint-Germain ni ikipe akakanya tubona tugashaka umukinnyi waba ukomeye urimo wavuga ati uyu nguyu niwe utera ubwoba adversaire ntabwo tumubona. Mbere twabonagamo uwitwa Mbappe, tukabonamo uwitwa Lionel Messi, tukabonamo Neymar, tukabonamo abitwa Badi Maria, ariko ubu tuvugana nakubwira ngo umuntu witwa Marquinhos niwe ndetse na Dembele nibo bakinnyi wabona batwaye ikipe yitwa Paris Saint-Germain. Noneho bakagira n'umuzamu wenda utavuga utwenda hari umuzamu arakomeye par rapport n'umuzamu wa Arsenal Raya nukuvuga ngo akakanya ikipe yitwa Paris Saint-Germain 105% izakuramo ikipe yitwa Arsenal. Ibyo ndabishingira kuki umukino wabahuje ejo bundi ikipe yitwa Arsenal yaje yumva ko kuba yaratsinze ikipe yitwa Real Madrid yafashe igihugu. Mbese no kuvuga ngo bari bameze nk'abantu baje kuzamura idarapo no gushyiraho indirimbo y'igihugu bumva nyine bafashe igihugu. Ariko birengagije ko ari Real Madrid yari maze iminsi itsinzwe n'ikipe yitwa FC Valence, itsinzwe na Barcelona. Mbese mu magambo make ni ikipe idahagaze neza idafite umukinnyi n'umwe ngenderwaho ifite umukinnyi w'igihuha witwa Mbappe waje kubabeshya. Mbappe ngo ni igihuha gikabije. Ushingira ku cyo uvuga ko ari igihuha. Impamvu nabikubwira kugera kuri no saha Mbappe nta kintu yahaye Paris Saint-Germain kuko yayihaye championnat kandi championnat yayihaye niyo Mbappe yabatarimo Paris Saint-Germain yatwara championnat. Niyo Mbappe yabadahari Paris Saint-Germain yatwara championnat 5-5 yayitwara. Bivuze ngo kujya muri Real Madrid kwa Mbappe yakoze choice mbi. Ntuza Mbappe ni umukinnyi mwiza ufite imbaraga ariko imbaraga ze ni za mbaraga wavuga ngo ni nk'umuntu waba ufite inyundo ashaka kuyicisha urushishi. Nukuvuga ngo we ariruka birenze bikenewe mpaka n'umupira akawusiga. None uvuga ngo iyo ageze imbere y'izamu ntabwo Mbappe ari umuntu ukoresha ubwenge bwinshi. Par exemple wabonye umwana witwa Yamal. Yamal inyenyeri y'Barisa umwana ushobora guca no mu isoko ry'abantu urabona ya masoko yo mu cyaro ako nawe nuze gushyira bibikabyo cyane rero byakuru. Ari bikabyo ya masoko yo mu cyaro uriya mwana yaca amacenga akagenda gatatu. None rero umaze kutubwira ku ikipe ya Arsenal wenda sinzi niba ari urwango yifitiye harya ufana ubundi nta munyamakuru ufana ariko muri iki gihe baridagaduye oya iryo ntabwo ari itangazamakuru. Ngewe nzajya nanariza siporo ngendeye kuri equipe par equipe ntabwo ari ngombwa kugira ngo bamenye. Ikibazo rero navuga kigiye kuzajya kiba nuko uzajya usanga bitewe n'ubusesenguzi wakoze hari abantu bavuga bati n'ubundi uriya muntu nuko arengera ino kipe arengera ingiyi. Niba ubaje kuduhereza incamake za Arsenal na Paris Saint-Germain ukuntu byagenze unakebura umuntu bita Mbappe ibintu byabaye n'iki wenda kugira ngo Real ivemo byo ntago tuza kubigarukaho ariko none ndagira ngo ubanze utubwire mu busesenguzi bwawe ukurikije ukubuntu ubona ahantu hageze ahantu Champions League igeze uno mukino wabaye wa Inter de Milan na Barca ubona ute ku ruhando rwo kuvuga ngo ino izakomeza ese prediction yawe ubona equipe zizahura
kuri finali arizi ukurikije imikino navuga twabonye kuwa kabiri no kuwa gatatu. Okay, prediction yanjye aka kanya ndahamya neza ko ikipe yitwa Barcelona izahura na Paris Saint-Germain finali. Ushingira kuki? Bo icyo nshingiraho turagendera ku mikino ibanza ya kimwe cya kabiri yabaye. Nabikubwiye ngo ejo ku itariki 29 n'ejo bundi twabonye umukino wahuje ikipe yitwa Paris Saint-Germain na Arsenal. Wabonye ko Paris Saint-Germain ni ya kipe ifite umutoza ushaka gutwara umukino wa Barcelona ngo agiye kuwujyana i Paris, ariko byibuze ubona ko yatwayeho 25% kuko wagira ngo umukino wa Barcelona ni nk'uburozi Barca. Oh yes. Ni nk'uburozi bariye, nta muti nta rukingo, kuko uriya mukire iriya toto foot yabo bafite niyo wayijyana hehe kabone nibara niyo Real Madrid avuga ngo natwe tugiye kureba buryo kitwakina nka FC Barcelona ntabwo byakunda. Noneho rero twa tukiri kuri uwo mukino wabonye ko wa Inter na Barca Inter na Barca rero Barcelona ni ikipe kugira kuri no saha abayifana bashakaga gupima urwego rwabo, kuko bavugaga bati nibyo koko twatsinze Real Madrid, ushaka gusanga twarasunitse umusinzi wamaze kuruhaga turamusunika aragwa hakaza kuri gusesereza. Yes, ntago uri gusesereza. Wenda twarasunitse umusinzi wamaze kuruhagwa twibwira ko rukomeye. None rero sasa umukino ugitangira wabonye ko ikipe yitwa Barcelona yisi ry'ibitego bibiri byihuse nta kubeshya, buri mufana wa Barcelona yese yifata ku mwanya ndangakumirwa aravuga ati aha harahiye, ibintu bihinduye isura, ikipe iratwishe. Ariko ikipe yitwa Barcelona ifite umwana uteye ubwoba kugera kuri no saha, nta kipe nimwe atakwicazamwe umuntu, yewe ugiye reka mvuga ngo kuri mukiye Real Madrid kugira ngo Real Madrid ibashe kubona ya mari byasaba ko batanga ntuza uriya Junior, bagatanga Mbappe ndetse n'uriya muzamu kurutwa batatu byibuze kugira ngo nabwo babashe kubona ya mari. Byasaba gutanga Vinicius ndetse na Bellingham n'udushaka tumwongereho na Bellingham nawe akagenda. Ni ikipe yitwa Barcelona rero ubona yatangiye yiyubaka mu bihe by'ubukene kuko bari bayifatiye ibihano byo kuba itemere kugura abakinnyi, ariko ikurira mu bukene bwayo papa. Ikurira mu bukene bwayo iragenda iriyubaka, yubaka ishingiye ku academy kabo. N'ikimenyimenyi urebe ikipe y'igihugu ya Espagne aka kanya ni ikipe iyobowe na Barcelona, kuko uriya mwana ya mari ahubwo se uruva ngo Barca irakomeye batarazanamo uriya mwana witwa William, niko William kubwe azaza ateye ubwoba. Reka mvuga ngo tukiri muri ino kipe ya Barca dukurikije wena n'ukuntu navuga igenda irekrita nako yarekrise, kuko ni ibintu navuga itakoze ejo mu gitondo. Wowe ukurikije Barca uri kubona akakanya irimo abana navuga n'abana b'abagenzi urebye barimo gukora ibintu cyane wayiha imyaka ingahe mu gihe kiri imbere uvuga ngo Barca izaba ikomeye mu gihe kingana iki kiri imbere? Barcelona ni ekipe nziza aka kanya, ariko ni ikipe nayo igifite byinshi byo kubaka, cyane ko defense yabo iyobowe n'umwana witwa Kubarisa w'imyaka 18. Umwana witwa Kubarisa ubona ko niwe mwana uyoboye mediane cyangwa defense ya Barcelona. Hanyuma hakaze kwiyongeraho uwitwa Sezini wa muri musaza Gatabi urango afite akazu bamwubakiyeho anywera mu itabi kugira ngo abana batabona uko arinywa. No kuvuga ngo kugera kuri no saha ikipe yitwa Barcelona ushoboye kugenda ukajya nko muri Arsenal ukavanamo umuzamu witwa Raya kuye kuri no saha umuntu agenda pika ku makipe yose wasanga uriya mukinnyi Raya ari umukinnyi mwiza. Hanyuma ukagenda kubwira nk'ahantu hava nk'ibisubizo byakosora ikipe yitwa Barcelona ukavuga ati ikipe nuvuga ngo ikipe yitwa Arsenal aka kanya ifite defense nziza, kuko ufashe nka defense ya Barcelona ya Arsenal ukagenda ukayitereka kuri defense ya Barcelona. Hanyuma iyo Barca yabiteye ubwoba ko ifite umukinnyi witwa Thomas Partey. Hakoro nanone nubwo urimo kugereranya ayo makipe hari ibintu nawe buvuze bidashoboka. Ngwa ko n'umuntu yifuza ngo ibaze mu gitondo byutse natoye miliyoni. None se uri gufata ekipe runaka ugashaka kuyiva umbajije cyayikomeza mu myaka 3. Iyo umbaje cyayikomeza mu myaka 3 turashakira n'ibisubiza hano. Ntabwo nkubwira ngo ikomeze kuriraza gukomera mu myaka 3 kubera ko iramutse ikomeje kuriya defense yayo nicyo kibazo, kuko irinjiza ariko nayo irinjizwa.
yinjizwa byinshi. Bivuze ngo mediane yayo defense mediane yayo kuko wibuka ko buriya ntabwo yari ifite uriya musaza w'umwataka ntuza Lewandowski nta wari urimo. Bivuze ngo arashaje n'ubundi witwa Rafinha ngo iki Lewandowski arashaje. Rafinha n'uwitwa Torres sibyo nibo bantaka bagerageje gukora ariko noneho ikinyuranyikiza gutwa nanjye Lamine Yamal. Nyine niyo mpamvu najye mvuga niba ibi kera ubundi twaravugaga ngo hatarimo bakizigenza abo ba Ronaldo bande abantu bagenderagaho nyine equipe ntago iri buze kugenda. Ariko none uraza gusanga kuri uyu munsi abajenizi barimo gukina umupira batitaye ko harimo ibyamamare bya kera cyangwa iki. Nuza kureba nka Barca nkuko uri kubivuga umuntu navuga urimo tuza gufata wenda wakinnye muri no minsi ishize nako itari myinshi cyane ni Lewandowski n'umusaza sinirwa muvuga. Reka mvuge wenda Dembele ni we wenda wari ufite izina mu gihe cyari kitambutse nawe wagiye uryubaka muri Paris Saint-Germain. Ako nuza kureba aba bana ba Yamal aba Rafinha aba bande bose ni abajenizi kandi bari kuyobora equipe neza. Niyo mpamvu nibaza ngo uri kuvuga kugira ngo Barca ikomere ni uwuhe mwanya yagurira umuntu nako abantu reka byiteguye umwanya yagurira umuntu bafite uriya mu Faransa ukina kuri gatatu buriya iramutse yanavunitse yavunitse uriya mu Faransa neza kumukubwira ariko ndayo nkubwira ngo ikipe yitwa Barca ikeneye gukosora kuri kabiri yayo ndetse no kuri gatatu ntabwo hizewe cyane. Iramutse ibonye macacari mwiza wo kuri gatatu na macacari mwiza kuri kabiri hanyuma mu mutima wa defense urabona ko buri mwana ku Barca we n'ubundi arawumerita sibyo arawumerita n'umwana mu byukuri mugufi ushobora gupanda biriya byataka bya Inter domira by'ibisuka ikagenda akabambura umupira ku mutwe papa akawumanura ku kirenge kandi akanawutanga. Nuvuga ngo Barca ikeneye gukosora kuri gatatu no kuri kabiri hanyuma Barca kabiri utare. Noneho mu magambo makeya bivuze ngo kugira ngo tubone Barca twigeze kubona mu myaka hari igihe Barca yigeze kudomina imyaka irenga 5 turabyibuka. Kugira ngo tubone Barca nk'iriye ikosoye iyo myanya uvuze twaba tubonye Barca nk'iya cyagiye reka nkwereke tugiye kure nko kuri system y'umupira wa Barcelona. Buriya wenda nyine ni icyifuzo nyine no kwifuza. Buriya Barca iramutse isimbukiye muri Chelsea ikazana umukino witwa Kukurera ni umukino ukina neza kuri gatatu sibyo ni ukuvuga ngo byanze bikunze Kukurera ni umukinnyi nyine ubona ni n'umubiteri akina kuri gatatu ariko ni wa mukinnyi uzamuka akaba n'umubiteri kandi agatanga amapasi agera ku bantu. Ni ukuvuga ngo Barca iramutse ikosoye imyanya ibiri kuri kabiri no kuri gatatu Barca ibaye urutare. Kuko ikindi kandi noneho bakanateganya nomero 9 wasimbura Lewandowski kubura Lewandowski arashaje arakuze mpamya neza ko niba akabije asigaje seze ebyiri ngiyo Barca niba icyo cyo nacyemera icyo cyo twacyemera nk'ubu iramutse igize gutya nuko wenda bitashoboka ikaba yabona uriya mukinnyi Dembele akasubiramo sino ikagenda ikajya muri Galatasaray ikazana umukinnyi witwa Victor Osimhen w'umunyanigeriya tayari Barca ibaye urutare. None se ko bajya bakunda kuvuga ngo meilleur attaque ni nayo meilleur attaque iba meilleur defense kuko nubundi Barca irinjiza igikaninjiza ariko ifite ubushobozi bwo kuba yatsinda reka mbyite gutyo ariko kwenda kugira ngo igere security nko kuri kubivuga birasaba ko wenda yakugara ahako none ikintu cyakwibaza ku mukino ugiye kuyihuza retour reka mbyite gutyo harya baraye bakiniye kwa baraye bakiniye kwa Barcelona bazakinira Milan mu cyumweru gitaha. None ngiye kukubwira ni ngiye ko ndi kubona Barca itaha abafana ba Arsenal bakaba barimo gusenga bavuga bati wowe kabyara we Barca yakihanganye gatani tuzahure urabibona aka kanya statistique zigaragaza ko Inter domira itsindira hanze kuruta uko itsindira mu rugo bivuze ngo ifite umukeba witwa Mirase urumva bahita buzuza abafana none we ya Mirase ihitiza igafana adversaire none Inter domira itinya umurindi cyane w'abafana wa Mirase icyagikona na Reyo mu Rwanda ni none we kindi akandi kantu abantu baza kumenya ayo makipe yombi ahurira kuri stadium
bahurira kuri stade imwe bivuze ngo ya stade buri wese afite socre Mirase n'igipfa kwatsindira nako Inter de Milan ntabwo igiye yatsindira Mirase ibyo ubwabyo bikaza gukomeza nukuvuga ngo byanze bikunze Barca niyo itatwara umufana imira abafana ba Mirase ubwo bazayifanira kubera uburyo kibanga Inter de Milan nose ntago bagira cya kintu cyo kuvuga ngo twabukinze amatike igihe kinini n'ubundi kugira ntabwo abafana ba Barcelona babura kujyayo cyane ko i Burayi ingendo ziba zishoboka cyane biroroshye baba bagenda amaza trains bagenda hasi gutega indege na amadolari 100-200 none se uretse icyo gitutu cy'abafana wenda twavuga gishobora kuzaba kuri Inter ugende kuri statistike z'abakinnyi umukinnyi ku wundi kuko twabonye Inter de Milan itsinda cyane inakonvenka kandi koko ukabona yuko nyine navuga Inter de Milan na Barca byenda kumera kimwe Inter de Milan iratsinda ariko nayo iratsindwa bivuze ngo tugeranyije ama equipe yombi tutagendeye wenda kubafana ku gikundiro niki wowe urabona Barca izivana imira Mbo reka nkwereke rero turebe uburyo umukino watangiye wenda n'uburyo warangiye tuvunaguye utwibuke neza ko bagitangira ku isegonda ya 34 ikipe yitwa Inter de Milan yatunguye Barca yitsinda igitego noneho bidatinze ikipe yitwa Inter de Milan yitsinda n'ikindi gitego cya corner cyane abantu baravuga bati rero iyi Barca niyo gutekerezwaho ariko wari buryo Barca iri gukina nk'umuntu ubasha kwaniriza neza umupira yabonaga uburyo ki bari ba Rafinha na ba Yamal nabitwa ba Torres ntabwo babagira n'uburyo bana baza byanze kunze bo bari ku kintu cyo bita tic tac ya mupira wabo yo kugenda bahana hano tuntu noneho bakwerekana uburyo ki bagize bakina demitere noneho Inter de Milan igasiga icungira kuri contre attaque cyane ko Inter de Milan ifite abakinnyi banyaruka cyane kuri contre attaque kandi babasore sibyo hanyuma rero abitwa ba Turamu bari aho ngaho baguruka bagenda nk'imodoka zipakiye ibibiriti ariko ikipe yitwa Barcelona ikagaruka bagakoresha ya tutofutu yabo imipira nyinshi bakagenda bayifata bayerekeza kwa Yamal noneho Yamal afite kuntu azi gutera icyo exterieur agatanga passe exterieur byanze bikunze abaza ahantu ba Torres bari urumva ba Torres bagerayo mu rwego rwo kwirinda ko baza gukoreshwa oruje n'abakinnyi ba Inter de Milan hanyuma abajama bagahita bapasa muri penalty n'umutwe jama cyo zura mwana we Yamal wenda ni full package buriya abantu bagiye bakora ibintu bitandukanye ari nacyo navuga cyica Vinicius aracenga kuri biki ariko gutsinda igihe kinini prediction biri hasi mbo uzi ikintu kibitera aho ngaho akenshi uzasanga Vinicius we ari gukina ashaka kwemeza abantu ariko uriya mwana we aragucenga ukagira ngo nta n'icyabaye nyine amara gukora gusa muvoma runaka ukabona ntibinamufasheho ukabona nyine we nuvuga ngo hari abakinnyi bashaka gukina siruto nk'aba Brazil buriya muri rusange umu Brazil nabonye ukina ukabona ni nayo mpamvu burya bari ku mupira vuba kuko burya aba Brazil burya ni nk'abazayirwa la majorité burya aba Brazil ni nk'abazayirwa bakunda kubyina sibyo ari nayo mpamvu bazi gufiringa cyane ibintu bagezeho ako fame yabo bazi gufiringa fame yabo nyine bazi kwirira ubuzima none se nk'urugero reba ntuza Neymar Santos yakinnye umupira mwiza arawukina muri Barcelona ageze muri muri Paris Saint-Germain umupira uramunanira turavuga ngo wenda nuko bamuhuje na Messi bakamuzana ba Di Maria sibyo n'abandi bakinnyi b'ikonyozi ariko byagaragaye neza ko umupira ahubwo buriya umwana witwa uyu mwana Lamine Yamal kugira kuri no saha niwe mukinnyi unahenze ku isi ubu ni uhenze ubageze kurangahe Barca 195 ko ari nk'imi make yes nyine urumva nta nundi muri hejuru ariko bameseye amafaranga babaga bayakubye nk'akangahe ndakubwira agaciro ahagaze akakanya tugendeye ku bandi muri rusange ku bandi bahari ku bakinnyi muri rusange bivuze ngo akakanya Yamal Lamine Yamal akakanya ngira ngo abare umupira bose ngiye suka umufana ariko ngenda mwanariza nk'umuntu wamubonye uriya mwana nta mu defenseur n'umwe uramwemeza nta numwe namufasha hari wabona se icyiza cya Yamal ngiye nabonye nuko wenda kugira ngo duhite tuva no kuri Barca tunakurotire navuga ngo icyiza cya Yamal nabonye nuko ibyo bintu byose arabikora nyuma yuko abikoze akanatsinda hari n'ikindi kintu bajye bavuga
ukumva bari reka nk'urugero abafana benshi bazi iminsi bari kugeranya uwitwa Yamari n'uwitwa Saka. Uwitwa Saka ni akantu ko kuvuga ngo hari igihe byanga ako bagashakire kuri Saka kuko Yamari sindabona byanze sibyo aho akina hose abatwika ni ukuvuga ngo igihe Yamari nyine bitameze neza ikipe yose iba yagiye down. Ahubwo sako kantu urumva ko abari keza nanone kuri Barca nibigiye kugendera kuri Yamari ibintu byose. Ntabwo ari wigendera kuko mamya neza ko uburyo irimo yubakwa. Nkeje mbere yuko umukino utangira hari ikintu batangiye mind game barangije bohereza akantu kumanuza kuma social medias atandukanye bavuga ngo Yamari ngo afunikiye mu myitozo papa. Abantu ibyo byarabize mpaka mu birenge. Ariko icyo nkubwiye cyo nuko urebye uburyo ki Barca ikina kuva ku izamu buri ifite umukino witwa uriya Sezini yari yarasezeye umupira noneho Barca iza kugira ikibazo itemereye kugura abakinnyi bitewe nuko ndere yararengeje cyangwa se bijyanye no financial fair play byayigonze noneho biyigonze baragenda bafata uriya mukinnyi yari yatangiye kwihingira ibigori baravuga bati rero uriya mukinnyi yatangiye kwihingira ibigori yigeze kuwufataho baramuzana papa barahatwika ahubwo haraje baye reka tubabwire tuti rero nakagaruka iki ni ikiganiro cya siporo kuri aka gacano